Tala Fou le nei foi vaenga o Tala Fou o le siu fonga o le lau mua, o le tala mua. O le fontanga al kapeneta I le so I Wellingtone, o le atala noa inai le ata whaata itai o le pili po o le tula fono tau whaofi, lea o lo o vivesia I nei fina ngalo malangona o tangata, e winga I le toe whaatulanga ina, o le winga maleanganga atoa o le whenga inga o waitangi. Ta ua e whapea o le vaenga whaai o le nei pili, o le ato e sila I aile kapeneta, a o le I o ina tu ina atualo ia I tu tonu o le palemene. Ai o le teimi nei o lea ua tāpena ma saunia e tai e fase lau fase fulu o e ka le sia kerisiano I te tonu o New Zealand, ia se tusi whalau I tele mo fai pule umo le palemene, ina ia palota e te ena le neipili pe a whaauru whale atu I le maota. Whailo mai nei ia tūlanga ia, a o lea I lewa o na lango mawatu le tupu sa iai talua I nei o Maori o kingi tu heitia, ma sa to e tala noi na fo I le tonu vai aso ua mawai atu nei, ia le mata upu lava lea e tusa o le nei pili, I sauninga na wha manatu ai, le taimi na no fo ia I tu heitia le no fo ali I o le tupu Maori. O le nei pili o lo o taula muai le taitai o le patia le Act ia David C. Moore, lea e lei a wai sauninga wha manatu po le korone hana o le tupu, a e sa a wai I ona to e sauninga malona whalelawasinga I le aso tofi ua mawai. I le taimi nei, e le I o I luma o le kapeneta I a fuafuanga le minsta wa onga mo ngā luenga I le whaale leia o whalea onga I nisi tu o New Zealand. Ua fitu nei masina talu o na whaatonuina le tamaita I minsta o a onga o Erica Stanford, le whaia leo se suenga mo le whaatulanga I nai o se fuafuanga whaataatia mo le wha moe o le malo, ina ua ia whaadia I le teimi, e tele ia ni whale aonga o whale tonu vai ngā tupe e whaatino I nai ia ngā luenga. Whailo mai fo I se lipoti e le wales whaasara laua New Zealand, Radio New Zealand, o lea ua lua masina talo na tu ina atu le lipoti mai le suenga le nei, I le tamaita ai minsta o aonga. Pita I la o leo whaalia le minsta I se whasota inga mai le Radio New Zealand, ia lona wha moe lea e iai, o le a tu ina atu I ana whaai unga I luma o le kapeneta, I le whaai unga o le masina le nei o se tema, e tali atuai I se whaafesili, mai se tasi na avea mua mo minsta o le kapeneta I aso ua mawae o Murray Makali. Na ia ta ufo isa vaveo na mai ale suenga na whaatino ina, na ilo le taimi na mua I fuo inai, peitai, e mana o mia o na fuo ina le lei, ia whautuanga ua maua mai ai. Ta ua fo I Erica Stanford, e ta ua tele le nei ngā ruenga, mai te tau na whaia iai, ia tūlanga uma ina ia sao a toa. O le tala autua le tupe le maa lo, o lo whaatulanga mai ai, se vai ngā tupe, e tasi ma le awha pirio na tā la, moa onga I te tonu o le whātau sanga o lumana inei, mai o le tasi vai tolu o lese leni, e da tau o na whaale le iai whalea onga, ina ia mawhai, o na ofi iai le valu se lau maona tupu o nisi ta maiti a onga fau. Ua whailo mai e le ona ia le kompanie ngo le Pandora Wellington, ia lona wha moe e tāpuni alo ia lana pisinisi, le ua lata I le tolu sa furu tau sanga talu o na whaavai na I le tonu o le lau mua. Whaadia le liwhai pisinisi le nei o Tony Beasley, le pule o le nei kompani. Ua o atu I se tūlanga whainga tātele ia tau mo whainga, e whaawawai peo na talai, ia la e tonu o lana pisinisi I Wellingtone, ma fua lea o na tūlanga whaale tonu o iaile ta mao ainga, le to tele o tangata ua le o toe mauani ngā luenga ua vaea, ia ma le to tele o tangata whainga luenga le maa lo, ua whainga luenga mai o lato a inga le nei vai taimi, ia aile ngata I lea o nisi fo I fuafuanga I te tonu lava o le lau mua. E le ngata I lea na ta ua fo I Beasley, o nisi fuafuanga le pulenga o le ai o Wellingtone, I le whaatulanga ina o wala mo wila vili vai, wa tiri ai o na te le a whaina, o na whale kofe ma o na whale ainga nei e tolu. E le ona paule o se pisinisi ua tapuni ma whaina ona o nei tūlanga I te tonu o le lau mua.
le sa lulu taruai sa fa ilo mai fo le fa le inga o le Egmont Street o lo iai o le atapunia le latu au onanga i le fai unga o le masina le nei o se tema wa iwa tau sanga talu ona amata mai fo i le pisnisi ai ua whea ngai ma whaale tonu ona o tu langa le manuia o le tamao a inga ua iai Wellingtone. Whape fo i na whaai loa mai le tapunia le nei vai aso o le pisnisi o teufunga la au po le Flores a stasio tina ua fitu tau sanga talu ona iai i le awala o le Roy Street. O le tele o pisnisi la iti nei te tonu le lo mua na wha moe i te ngata whaingaluenga le malo le ua o atu nei i le ono afe lima se laula a whainga ua baea mai i alato ngā luenga ona o fuafuanga le whainga malo lo i nei e wha i titia i ana tupe whaalu i ngā luenga whai a le malo. Ua whanga solo na isa su ngā leo e tu sai o le maliwo se li ia le lewa o na taunuane o ia le whale maitele o le tu malo Northland i le pōlea sto nai. Whai loa mai e leo o le tangata ua maliu sa awi nane i le whale maitele kai taia i se tamale i se tūlanga tinga ina i ona manuanga mai le i umi ai umai malona soifua. Ta o fo i le ita i leo ia Reese Johnson o le suasuanga o whaanga solo nei o lo ofia whaamautui na i le mafuanga o manuanga o le nei tangata atoa ai malona maliu. O le maliu ai o le nei tangata i kaitaia o whaapopo atu lea i isi fo i whaalawe whaape nei ua whaasio tia ai ni tangata i lea vaenga o New Zealand i te tonu o le lua vai aso ua ma vai atu nei. O le whaalawe la te mai nei a awhia se tangata na maliu i se pulufana i Grey Lane i le awhiawhi o le Sforeile Taruai ai o isi whaalawe na mua atu na malili wainisi i le tonu o Blockhouse Bay i le aso luas fulfa o Kuso o Mount Wellington i le aso tolutasi o Kuso ma onehanga i le aso mua o se tema. Whaadia mai ai e le pule nuulangalango au kilani a Daisley Simpson o se tūlanga e whaapopole nai le tūla i mai o nei tu a ingo whaalawe mai o ngā lue i nei le mata ngā luenga o leo. E to tasi ia leisi tangata na tā fia le whalamai ona o ni manuanga tū ngā sa a fia ai ona o se misa i pori rua i leo waudia le sāna nafi sa whaao ngā ina le vaenga whaao penga ina o leo e tau whaafi le muai le nei vevesi sa lipo tia mai Petru sa o le tūlai tasi le waudia le sa e le vaenga o po o le pitanu o Kene Puru Drive e to lua tangata o tāwhia i nei e leo mai le whaalawe e mai ato no le a umisa taimi e wa ai pea leo i le vaenga i porirua i le so a whanga solo ala tu suenga ta o moi fo e stasi e whainga luenga i le paung pensinia le mobile i le Kene Puru Drive o le misa le nei na tupu e le mamao mai le lātou pāmu pensini i porirua. Ua filfili al whaatono se kompani tau whisota inga Maori i le lisi e toa se lau a le newspaper lau i loa whaale wao ma lo o le Time Magazine mo tangata ua i longa le lātou a fia i ngā ruenga māti nae e whao ngai nai le ata mai whaono po nei le ta ua o le AI po le Artificial Intelligence. O le nei li ingo ia Peter Lucas Jones ua amana ia lana ngā ruenga i tau mwhainga e whaau laola ina pēalenga ngana Maori e awana le whaau ngā ina o le teknolosi ma le ata mai whaafōlinga le nei o le AI. O isi ua awhi ai i le lisi le nei e toa se lau e awhi ai nisi o bilionea o kompani teknolosi o le laurolangi e pei o le whaatonu o le kompani o le Meta o le li o Mark Zuckerberg. Ai, o le kompani maoli le nei ingo o le te hiku e iailona o fisa i le nu o kaitaia ai na ta o mai whapea o ausia e le kompani le iwa se 42% o le tūlanga sa o le leo le lātou ngana Maori i le whao ngā ina lea o le AI mai ua whaamtalaina whapea o se tūlanga le leitele lea o mawhai o na ausia. Les Foreile nei e malanga ai San Francisco ia le lifa atonu le nei a Peter Lucas Jones e awai i sauninga e alo ia i lātou o filfilia i le lisi le nei a le Time Magazine e toa se lau.
o le whaongaina e le kompania le te hiku o le nei teknolosi mo le ngangana Maori na ngā lulue whaatasi ai la tau ma le Radio New Zealand whapea ma le Ansett QA ina ia maua mai ia ni maunga le lei o talanoanga a toa ma tautalanga e whaongaina ai le ngangana Maori. I lisi vaenga o le tātou tala o le masino te sema o le aamata ai o na ilo le whaamasinonga wha le vāo mālo le International Court of Justice po o le ICI ia le mata upu e au fiai se tangi e le malo Vanuatu e winga i mata whaioi ma me le tawona a fiai whainga malo le lolangi ona o le mata upu e winga i suinga o le tau o le aso luas fulu i vau mati le tausanga taluai rua afe rua fultolu na pāsia ai e le fono au awa malo au whaatasi ia se i unga fono na talo sanga ina i le whaamasinonga le nei wha le vāo malo le lolangi ina ia whaia sana whaai unga whaafau fautua i tu langa aloa ia whaale tu la fono i me mo mia ma ta tau ono whaia e whainga māloa le lolangi i le mata upu e winga isu winga o le tau. Le so lua lao te semo le tausanga le nei e amata ai o na talia e le whaamistonga le nei ia nisi manatu whaalia ma tau sanga whalawa i tele e le ngata mai whainga mālo ai whapena i fo whalapo tonga e tu sai o le nei mata upu. Taimi nei, ua ono se fululua lao whainga o whaamtalanga ma mori mautus tusia ua uma o na tau au atu i le nei whaamasinonga e au fi ai manatu tusia mai atunu e se fulu o le Pasifika ato ai manisi o whalapo tonga whaai tulangi ma whaale vāo malo e pei o le fono a tai o le Pasifika, le Pacific Forum, a e whapena fo i le fono a tunu u Melanesia, ma le whaalapo tonga a malo ma tunu u Awhelika, o le atu Kerepeane, whapea ai fo i ma le Pasifika. Ua amata whaale tonu winga o le tau mo le vai tau e te tonga e ai lau o la au e le ngata ina malo ia mai le malo losi o sa vili mai sifo i le nei vai aso, a e whapena fo i ona emo wila ma pāpā whai tili i le talawhatai saute o le atunu. O le o tu ina mai e le ofisa o le tau, le Met Service, i e lapata inga o timunga ma mawha, e ono hawhi ai vaenga o le talawhatai sifo o le motu i saute i le nei aso a toa, e au fiai atu maunga o le Westland Ranges, whapea atu maunga i mata vai o vai tu loto o ma vai tafe i le tu mano Canterbury, ai mai se ai o saute o le Arthur's Pass, whapea Fiordland ma le George Sound. O le tulangi au fiai saute o Fiordland, manu tu mata whanga o Southland, whapea ai ma le motu o Stewart Island, e ono maralosi ai i a timunga ma pāpā fo i whai tili le waulio le so, ma le whaasolo tuai i le pōa nā nei. I tā alonga, na whaia ina le anga le ausoka li i a New Zealand le All Whites, i se la tā alonga whaasama noa ma le au le tunu o Mexico, na whaia le i Pasadena i California na nafi. Tā le malolonga o tasi le sikoa Mexico, ai o le awhalo lua na toi mawaini si o lātou ai e lua, ma manu malo ai e tolu i le ai e New Zealand. O le isi tālonga le All Whites o le ata aloai ma le aua Amerika i le aso lulu nei mai whaia le tālonga i le ai i Cincinnati. O le wauli le so o le awhaia i se sauninga tele le ai o Blenheim e sami ai le manu malo le aulaka pia le tu malo Tasman i le tadita le Ranfurly Shield lea e tau wā i ai au wha ai tu malo a New Zealand. E pei ona sila i ai na se i e Tasman i le talitale nei sa umia mai e le i tu malo Hawke's Bay i na ua ova le sala wha ai uanga i le pou manu malo ai Tasman i ai e luas furu lima i le luas furu wha. Ua si lia ma le lima se furu tau sanga wha ato e o leo le nei tarita i le tu malo le nei o Marlborough o lo ngata mai i le tau sanga e awhi se lau fitu tolu o na o i Marlborough le Ranfurly Shield i na ua lātou se ia mai i se tālonga ma Canterbury o le taimilea e le i whaavaina le au Tasman e pei ona amata mai le luafe ma le ono i na ua tu whaatasia i ai au o le nei tu maa lo. Whaelo mai e le tamaita i pule nuu o na Dean Taylor o le saminga o le tulitaile so o lo o tali malo ai i a le pulenga o le tu malo Tasman
ia whapea matangata o lea vaenga o New Zealand. O le whaiunga le nā o le nei vaenga o Tala Fou.